Leo nimeamua kutenda kazi ya Bwana, wakati ningali hai nitafanya kazi ya Mungu. Nitakwenda kutangaza upendo wa Yesu alivyoniokoa, kutangaza upendo wa Yesu alivyoniokoa. Leo nimeamua kutenda kazi ya Bwana, wakati ningali hai nitafanya kazi ya Mungu. Nitakwenda kutangaza upendo wa Yesu alivyoniokoa, kutangaza upendo wa Yesu alivyoniokoa. Acheni mambo yote ya dunia, tumutumikie Mungu. Kwa kizazi hiki sote tumukaribie, atatatua shida zetu. Acheni mambo yote ya dunia, tumutumikie Mungu. Kwa kizazi hiki sote tumukaribie, atatatua shida zetu. Historia yake Bartimayo, huyo alizaliwa ni kipofu, alipokutana na Yesu akaponya, mara moja kamufuata. Kumbuka historia yake mwanamke ambaye alitokwa damu miaka mingi, mara tu alipogusa pindo la Yesu, mara moja historia yake mwanamke ambaye alitokwa damu miaka mingi, mara tu alipogusa pindo la Yesu, mara moja kaponyesha. Acheni mambo yote ya dunia, tumutumikie Mungu. Kwa kizazi hiki sote tumukaribie, atatatua shida zetu. Acheni mambo yote ya dunia, tumutumikie Mungu. Kwa kizazi hiki sote tumukaribie, atatatua shida zetu.